Sepersang ini poi ni wei. Idang subang kali kai, dang long kulong. Ini wei ru ngan sopan ni lot sibet. Buri sha sangut. Amar rang don ki bompat i lot. Ngam tip syu hadin kanas nam mga pay hani andre ngakan mau per bangadang late school apo ki class 7 class 5 6 kumtahi te na apo yang mata hadin amna usyu re asa persang pan perkat sibet hadu hadin kanas nam tang itsa ayu re na apo hani cikam ta klalung ayo balong per kam long shuk balong ki semba long shuk semba mutra hep kathaba pala takasngi de yang hatero ani kami thudur dai dam lele excited asa nang rong shu tin chaka stai ha sapri pi baro chaka karbang apoi rengam te phano no dai kabala ta sa persang hi poi ni wei nyawan kumba apa ringut nyongut kumtai iwan tusi bat ketika fast day jong 2021 muda om day fast day day kasngi kabanikong bat kabadi kasngi ba special tam cu ini we ngasa pani bahas sibet idang subang kali kai dang long kulong ini we ru ngan sapani lot sibet buri sha sangut amar rang don ki bompat i lot ini ya ayusha ini penjaka sha hano ka jaka ba kamitra ta sapani lang fi barok mah oke try kali kata kasilan ya no amda tip ha tengah shoot try nga kala bandai kasilan oh dan sudah nofun siapa nanti ha dan sudah nofun Stay gede semua Bangladesh. So ya. Ada di situ plastik sana. Ada pekan aja mah. Ada menonjok. Wanita yang hanya bakal cek ni kini berapa? Iya, ada satu kali itu ada